Вели Кардедемнің хатыралары. Менің адым Умаров Камрон. Мен тарих, анатомия илімлерінен меракланам. Оз айлемнің тарихыны бірқач ел девамында огренем. Асылында бір инсан 7 қат несіліні білмек керек дейлер. Мен де өзіме ойле мақсат қойып, айле шежеремні огрендім. Якында исе Лиля битам маңа 1922 сенесі Қырымның улақлы койынде доған Вели Кардедем балаларына язып қалдырған мектупны көстерді. Вели Кардедем оқымышлы ве белгілі инсан еді. Ве өз ежатларына айлесінің тарихыны икәе етмеге зарур көрген. Мен бұл қиметлі мирасны диққатнен оқыдым ве сізге бейан етмеге ниет еттім. Айлеміздің яш несілі мен. Зера менің анам. Соңра менің битам Ремзие. Оның татасы Лиля. Кардедем Вели. Кардедемнің бабасы Яя. Кардедемнің картбабасы Саладин. Вели Кардедемнің мектубы. Несілге қалдырам. Карт-бабам çok yıllar evvelsi Кезлев уездінің Алач койынде топрақ алып, бақ-бақча өстірген. Соңра Аллы тақатлы ойсуңқы койыне көчіп, анда да хожалық алып барған. Күнлерден бір күн 1854-1855 сенелері Ақяр мұдафасының рехбері Алма Тымақ деңіз ялысына мұдафаға азырлығыны көзеткенде, тачанкасынен бізім койден кечкенде, тоқтай ве кой ақсақалларыны топлап, оларнен берабер мушавере кечірген. Сізін койде Ақяр армиясыны кой мақсулатынен темин ете білген бір адам тапылмазмы? Деп суал берген. Ақсақаллар мушавере япып, «Бұ ішні Салединнің оғлы Яя япа білір» деп жевап берелер. Мұдафа рәхбері Нахимов шу вақытта «Мен оны мобилленген саям» деп, өзінен берабер Ақярға алып кете. Ақярдан фронт кассасындан ақча алып, қарт Яя Кардедем заготовка азырлавыны башлай. Бүтін жең девірінде Қырымның сырт тарафындан башлап, Украинаның женуп тарафындағы помещиклерден мақсулатны сатып алып, қарарнен юзлернен қой, юзлернен чувал ун, арпа, жылап, Ақяр фронтына интендан башлығын айдата. Армияны керегі кібі темин ете. Генерал Чубовский оның бежерген ішіні көріп, бек мемнун қала. Яянен достлаша. Ниайет Қырым женкі біткен сон, сақ қалған офицерлерге Петербургтан мааш келе. Яя, саңа мааш келмеді, чүнки сен арби жедвелде йоқсун. Бұ хусуста мен императорнен келіштім. Саңа бұ армиядан мааш берілмей. Қалған мал мааш еріне беріле. Саңа 300 дане француз пленлеріні берем. Үкімет теменаты или 3 ай девамында оларны сенің хожалығында çalıştырмаға изін беріле, деп, Яя картбабама ile açık esap кесіле. Женг армияның рехбері. Сақ қалғанларға яңы чинлер келді. Сен исе арби жедвелде олмағаның için саңа бір şey yok. Ләкин император саңа гражданлық чыны атаман Крыма рутбесіні чыныны берді, деді. Жең біткен сон, 100% muajirlikке кеткен алма кермен койының малы мүлкі, топрағы, бақ-бақчасы отставной генерал Чубовскийның қолына кечті. Ләкин Чубовский арби достлықны ұнытмай. Бізім қорантамызға келіп, көрішіп тұрған Яя атаман
vefat etkenine bakmadan, Abdulgani emcemni medresini bitirgeninen, Alma Kermen'de katiplik işlerini devam etmekni teklif etti. Abdulgani boş, bakımımsız kalgan Cuma Camisi'nin tamir işlerini becermege boynuna ala ve 50 desetina yerini vakuf adına yazdıra. Lakin Kırım muftiyatı Abdulgani emceme katiplik yapmaga razılık vermey. Çünkü onun duhovni rütbesi çini olmagan. Bunu eşitken Chubovskiy 2 hafta içinde imperator tarafından berilgen duhovni rütbesini berilgeni hakkında emirini alıp gelgen. Ertesi günü emcem Alma Kermen'deki Cuma Camisi'ne katip olarak tayinlengen. 1917 senesine kadar şu tögerekteki 13 koyunun Cuma Camisi'nde katiplik yapkan. Yaya Kartbabam o vakit 2 oğluna Abdulgani ve menim babam Halilge yaxşı ev yasata. Musa Kartbabamның 2 kızını Akayga berip toy yapa. Bütün kalgan barlık, toy ve balalar osturuv masrafını ketti. Rahmetli Kartbabam 6 bala kaldırıp yaş vefat etken. Men 4 yaşında babadan öksüz kaldım. Ailemnin 2 balası yaş vefat etkenler. İsmail, Abi, Fatma ve men Veli kaldık. Men 14 yaşında Akmeşçit Koy Hocalığı mektebine okumaga kirdim. 1 yıl okup Krım-Patrepsoyuz mektebine avuştum. Kene şu Krım-Patrepsoyuz'ның kefedeki kooperativ техникумына keçip, onu 1934 senesi bitirdim. 18 yaşımını toldurganda Ulusala Selposu'nun reisi olarak çalışıp başladım. Çok vakit geçmey, meni 3 aylık mehkemeciler kurslarına yolladılar. 1937 senesinin sonunda Bahçesaray Rayon Mehkemesi'ne çalışıp başladım. Aynı zamanda Yuridik Mektebi'nin gıyabi bölümünde okudum. Mehkemeciler Arbi uçotunda turaydım. SSSR Arbi Nazırlığı tarafından bana Sovetnik Justitsiya unvanı berilgen edi. 2. Cihan Cengi başlagan son meni frontga aldılar. Nemseler noyabr ayında Bahçesarayga 13 kilometr yakınlaşkanca bütün şehir ve rayon adliyecilik işlerini alıp bardım. Akyar Mudafaa Совeti, Grajdan Mehkemesi, prokuratura işleri bütünler Arbilerge geçti. Ceng başlandı. 1942 senesi Kerch Kefeni alganına көзде tutup, meni Krasnodar ülkesinin adli idaresine yolladılar. 1942 senesinin fevral ayına kadar nemseler Krasnodarga kelgence çalıştım. Krasnodar ülkesinin Leningrad rayonu Yurkonsultasiyasında mudir olup çalıştım. İşte menim aziz nesillerim, bu mektupte Yaya Kartbabamның ve özümның hayatım hakkında bilgenlerimni yazmaga tırıştım. Veli Kardedem öz halkının beraber icret yollarına geçti. Allah Teala ona ana vatanının kavuşmaga kısmet etti. Veli Kardedem 98 yaşına gelip vefat etti.